Madam 2020. Yes. Nyingi nikikuona kila bandu katika mitandao. Yes. They don't care woman. Yes. Just like me. Ana matu ya gazimo kama nimendo tu ya. Nona utamaka. Nitaki tumawe ndia nambe. Kindu kimwan andu ilamba yokusuka. Makusuka kwithwa wimbewo. Paimuta na mundu ukwanangia isietwa embe wako. Wanangia wesirwa ni mundu wetina na ndakwanangia etha aikwaka so ndiki ndo feel ya bad because when you talk about me you are building me. I'm affecting you. I'm suffocating you. Ukama ukapona to ni kuya I'm suffocating you ndio kunenga to yani ndio koma nundu wako yani ndio nyote yote unenea so which means I'm doing better than you so kedwa umunde ndina kusuwe you manisha kana ndina value itono tumandikata ndio nenea but wona mundu unene peki no place your value somewhere and people are seeing the value and these people know that no vibasa kumeda maiko disappointed ukaibasa na mawila ngungu ni mama yaka kwika kindu kila maneka nundu wangu kitambe kanyotu wa Mosewia bora ndibemesa nende tembesa ukambita uyane nukabitena chapa ikalala kitambe masewa ilo mana kitambe nukuona andu manena muno mostly like your program andu manena mayasa mayendete sindu isu nona unene amuno na stano obo wa ungua mundu not a bedroom matters mostly na ila newa kipendi chene nona andu maimu manga muno makaza nota mwindu makani na sindu bingi mwenye mauka uyane stano na family ya manda na nene semu sewa aku na you is very handsome guy and where you were smart wasisikie waanze kumfuata wasimfuate oh my god don't do that at all don't try that at all not a wrestling don't try that at all the fight will be big nundu yu mzee wa mate ukamwaza toka kwanza nuka poto bwana yeah amase aza noko moa hata roga mtoto amefanya kitu hicho na amase ndio ile kwa asio. You know, Mercy, when I listened to your program the first day, I was like, I'm your biggest fan. I watch you online, Facebook, and mostly I watch YouTube. Ile story mnapiga na Stano. I've never known Stano ni best yangu, but sijaifikiria Stano anaweza ongea vitu kama hizo. Bana ni feeling mbaya. Kwanza hilo ndio. Kalikata. So you unaweza kuacha mtumia na tia mtumia wazeta no tutete la rusi yako by the way. By the way you get na kama tabia bayo no that ngitamani kiendo na ngaida mokiete Biblia yasaka na God honors the heart desire yani ngaya unenga kilo kutamani kilo kwenda nititenga imuno mundu imbesa mundu tonga na uya wake tandani mundu akoka wewe hata utonga na wewe na kwa hivyo nina energy ingebeti say by the way get a sister akwi na ndira nina energy yano na mundu ayuka ate ubosi ya energy kaika one to that ai makakodhana bibi ya ekito okwika neuka na mundu so you went mundu mwasaya mundu mukube mundu nitenga iyamba dime na mundu wina respect peke ndukimwe kita wa respect na mundu ukuelewa I'm a musician and every day I have to go to studio to make sure I'm doing music na kindu kinge nithitengia ngai anenge mundu wa mugo Yesu ni wa mwene mugo atunenga mugo capacity understanding yes but in marriage no without we need mundu akonenga mugo na mundu unenga mapenzi mundu aundikasia ndekene akandwa out ni musio no agathi ukwika ali na kumbe niweze kwanza mwathi out kitanda mpya kimoyo na kitanda mpya mchapa ikalala na conducive environment chondo atwe nini Dubai nye mundu akandwa Dubai akamuna tu nimonenga nesa no akamutaka iki nikisio takona ayuko out fresh air you're not eating what you usually eat yani mboso ilo aile no so mwita yani na mundu naka utwa ona how ona beso ila na sio nini oba Mombasa kenda tutonoto lakini ona ti last Mombasa no ba ilobi no try okubeti outside na niwe say mostly au mama ita ya mtakwako na uso ya aluke the andu chape kalala yani nende la privacy mzeo you bwana namba 2 enda mundu utekwenda yenye
muno numba kera naye ni moke na maithi tia numa kwikala muno no mekala muno matuma ayo yethia ona marriage yatuika ya quick sex yani tumakwiki na yo tumakwiki tuibona akatuibona quick kana malika mukileti okilio leo kwa ume malika se chongo na makabindisia kundeni nyendi kwenda mundu ume wa ulika se chongo na ibindisia kundeni kana ikoma ayolo kana eba ai ni na mundu active mundu ese tiba ndoni yani tuimo ndoni osu ni sebe kindu kitawai ila uko yangai uyithia yani the breakthrough is there breakthrough yako kuna sindu nesa yani kisindu sia bedroom yenda andu mabwekete sienda andu onde mekuiwa undomwe lakini ila marriage mute katika page yemwe njo kitumiwe the au mutito kwenda ungeno kwenda not lazima energy lakini longe ndokete na tia lipido ndebo ni with wa attraction yenyu kana munenele wenyu kana kibeti cha uma uyani tatitia muse ni wabwa kana ona mke musende ku provide with ya kibeti kiboete pio kiboti cha tuika provider kiambia isi ndio wa school fees kolo yako ne mume Justina ni chao kingikila kitu maau matakona neza ni kwithiwa memo kuna lesa ni kwithiwa maina kwata le museo mundu ume atabonie yuwa webu mundu ume atabonie nesa mundu ume atabonie nesa le uwale kana mundu utena good health yani akama manekana wenda mundu ume waku lazima muithie nesa akuna ekalala no lazima wambo muithie nesa no imonenga esubuka no muye supplements ya zingi yako atevina maleno ni kana na omega 3 ile yani mundu angai ati gym kama mutono na kuti gym ati gym with ni active mwe watu ka active na kadanda to no the gym asembaye ukamu encourage muse waku akekala active mundu maundu ama bedroom yenda itanda kwa kana mundu usu ye kitambi baya mwezi kitambi choka kilonga mali longa ikongo ikadivyo kwanza ka ukede tukitoa memanda kamefuliza tukakita umefuliza yubandu wizo likabandi ba ufuliza wa itwa gym na andu ila wona mwendo wako niwekala in bad shape ndukaumanga mwemwe na ndukauma kiresta na ndizo mwendo anuje muno ndukata bye mwendo wako kendo kitono tuma either na self esteem issues nyana asia ila wendo ni correct in a good way mbe Syokau I want to take you out when you take me out tell me na kutenda tondo nena nisibe mudana ona dukasia Kareko kiemo no niona by the way ni mundu ndo smart but endoka ulange kaleka ina nice you wambie unaende we in love it becomes easy for me but when you body shame me it becomes very hard kana uyede ya mundu mwabira bedroom yakuya we nunga naye kana ndo okila ndo kokila maundu no kila sana choke betiki no iye ndo kwa watu asia itoka atukana obvious na kindu kingi akamwasia take care of your health osha vizuri vagina isipate infection nondo sindu sia more than baneza ni batwa ta infection niki ilo koma na mwembe no ye modamba iko yende ya kwikala kumbeni na uyende ya kwikala neko nitoka ya kutoa hospitali hiyo kama maikoma amea dhini kana chosen lakini mundu wako mayemu thini kana so we attract mwembe no so ni useo muno ukethia ila mukomete mwakwatania nukanokeethia ni mwe nikana muiwamuke yasina wewe apenda tu watu wetu peziwa wako mabumi hata bakuru chakwa mama kumbatilete kuma kwa moyo mpaka kwa mtano wako ya soft ona baba mwambio yeah it was a ila kenda akashikito shikito twakwatani kukwata mundu kukwata yes wakwata amba takwacha kukacha yes niwe sine no sio kwikala na mundu waku mwiba kube mundu eba kube niwa I move no kegwa itembe sia mwe ukegwa wamuka mwe wa mundu wamuka niwe wamukite niwe kindu kila kitu kuna kamba nati andu mekalata me dunia tofauti uketha mayenda ange wasia mutwano iwetwa na mayase tunatabia ndoku tutabia sana sindu ati utuko kino kinujana tikaitano na baitelwa yue ne ukutana akaza tuena mo ukamba moketi ema une wangadeka itano kitandani au memali tu mailo manati kana mundu wake wende wiki mwe manene woka muzo nende woka na sio ibeti mwasi yake si lazima no au yeye ajui wano iwe mweme wewe ayo no sio na wikala sitting ukaiza movie na bedroom shemo ni waile kuikala yani uchanga mukete mweme ukedi atoite round taitano wizo tukai mwakoma niki appetite yoka kwa
na nondu wa place ya order ondu wa place ya order niwe waita weta aume na momo kila wanaka ondu we present ta mundu muka lakini yo akaingia matwikite malama ukimaliza funika